sure bona rona retsa siku machine ungatatazeli stay calm don't say machine i-3 keys or i-2 piece fake noma thande kitchen empilo izocosta goke nama all-star hambela phezulu ngathi singo Harry Potter zodliwa zingwenya awabona malocosta Donki sports don't igoni so amaphansi olafalayo njengophuka lafa amajita hlezi aneplan wena uphuma la ebaba kudala sikudla njalo siphethe ingudla usweni zihini. Hello my sister njani? Ngishapho na. Ngiyaphila my sister. Email yakho ngitholile njengoba usibhalele that's why ngizile la yabona. Ngifuna ukuthi before nje siya kude ungitshele ukuthi kahle kahle kuyenzakalani why ubhalele la show. Ngine baby daddy enganakekeli umntana wakhe and then ucabanga ukuthi umntana omngani wakhe. Ucabanga ukuthi umntana ngomngani wakhe. So like uthola kanjani wena ifile so like yini into emenza ukuthi acabanga ukuthi umntana kamngani wakhe? Umngani wakhe kuyambona fletha nami angithengile izinto. Angithengela ama present and then kwabe ngathi like ngiyamfuna ugayi ngo-accept ama present wakhe. Bongamfuni mara. Bengamfuni mara ama present bengiwafuna. My sister phela manje azidlali mara bomo okay awumfuni mara ama present bowafuna phela sekubonakala ngathi manje bomfuna and umjita anekavuma ukuthini wena bofuna ama present kuphela uzosho ukuthi hayi shuthi nina nikhe nahlangana nashayana kwaba nomntwana awicabanga kanjani? Hayibo phela like ama present naye ngibengimtshela ukuthi umngane wakhe unokuletha into ezikanje nakanje and then angizi accept ka like kwaphelela ukuthi ningizi accept because naye ngamtshela ngithi wena ungithengele next so then mina ngiaccept ngenkani. So wena ngenyindlela lo mngane wakhe bomuser vice indaba yama present? Hayi ingaba kanjalo because then benganawo ama feelings omngane wakhe. Ne Hi my sister story sakho ngiyasizwa mara siyangidawuthisa nyana but then asiye kuyo umjita siza ukuthi uthini singamthola o siqale simfonele o senza kanjani masimfuna somthola singamthola kuphi mabhekeni for sure ngiyasazi spot sakhe nabangani bakhe asimlandi. Oh okay hayi asingamoshi isikhathi asivele siye straight ku uthi somthola la yeah ngakuphi phela abantu bagcwele la my sister nangiyana ama dress siyambona ujamani asisheshe my sister ngabale asisheshe ngabale uye lo yeah okay siyo ngamsabi my sister umtshele yonke kusema chance nikren ma chance ngimnandi jamani ukren shosho ngize kuwe jamani uzekimi uzengani yamazi my sister ya ngiyamazi my sister ngicabana kanjani no my sister baby mama wami lo baby mama hayi sizele yona le ndaba leyo yangithola yeah ngifuna ukuthi sishifte kancane angasidisturb amajita sithi ukukhuluma kancane ngoba unenkinga nawo mama. Unenkinga mama? Yeah. Inkinga yani mama? Uzokutshela ungazwakala ngayo isikhulume kancane. Sithandwa senhliziyo yami. Uyasho ukuthi isithandwa sakho bro. Sakudala. Ne? Okay. My sister ready again. Mami. Yeah, ngready. Ngomsaba umtshela everything. Bro wami okay zwakala ngaye ukuthi nje makucala izinto singabhayiseke. My sister ehlaka my sister kere akumelanga nime endaweni ewane. Bro wami my sister ungibhalela yabona. Uyasho ukuthi wena uyibaby daddy yakhe and manje zikhona izinto eningahlangani grand ngazo ngoba wena awuzenzi njenge time lomntwana. Yeah man. Uyavuma ngithi? Yeah, ngiyavuma njalo. Okay fine. Thinkayo my sister isikhathi khulume yena yabona. Ngingamkhulumeli since ngibhalele thank you please. Akunankinga futhi my sister. Yeah, ngibhalele labantu laba cause like then wena ngisibhobhiza ucabanga ukuthi umntana kamngani wakho and stuff ngitshela ukuthi ngiaccept ama gift and then angazi ukuthi icabangisa yini ukuthi umntana wakho and wena unakekela umntana awumthengile ngisho nepampers into yazi yi-black 250 pampers. Azeleni ngapha my sister azeleni ngapha. Yeah man singama yeah man size kuwe sitshele yeah man khulu. Yazi inkinga iva nje mina ngikutshela ivar ngibeke stars ngitho into enza ukuthi ngawundla umntwana akusincusi yami le yabo akusumntana mina bengitshela ukuthi akusincusi yami ngithola njani yeah ngoba manje ufana nomngani wami ngithola ufana nomngani wami manje ugele vele bekashishana inja yami kungukuthi manje uloku yayitshontsha nomfowethu kungukuthi mina nangizwana naye ngithola since vele sikakhulelwe kungukuthi manje bengizitshatsha kuphi because umngani wakho bekafletha nami hayi ukuthi benfletha vele my sister bo serious wena
hayibo yena bekafletha nami hayi ukuthi mina bengifletha naye bengizomenzana umngani wakho cabanga umngani wami ufletha naye yena akaflethi naye kanjani ikhona into enjalo hayi nami ngathi bekafletha naye yangithola njami ingakho nami vele ngigcine vele ngingasayenza into egrand ngoba bengitshela ukuthi akusho ukuthi umfowethu hayi uye wenza izinto ezegrand hayibo yabo mama ngikunika imali yangithola mfowethu kodwa manje sengibona ngathi manje ubhizi ufaka into zakhona uhamba imjive useyindaweni yangithola mfowethu ingakho manje ngicine ngingasayenza izinto ezegrand ngoba ngibona ngathi sinamnami yangithola manje umntana umenze lucabanga mina ukuthi ngiyefaka amakhanda ngifaka amazipho phela mina mangikunika imali mfowethu ngicabanga ukuthi umntwana uzoba grand nami ngimbone ukuthi ngibona amuhle hayi ipampers 250 puti 250 le mali enye kunika yona so ubona ukuthi kungcono yodayikhana kunokuthi uthengele umntana ipampers i-black wazi black wena black is beautiful black is beautiful color yamanyora color yamanyora manje my sister wena nawe manje sengiyacakeka ngoba yena uyasho ukuthi okay vele akathembi ukuthi istory kahle sihleli kanjani yabona vayisana le ndaba le ngicele wazi kahle ukuthi angilalanga nendoda ungayiprove kanjani my sister hayibo ngayiprove kahle kanjani prove ufana na umntwana jamani awufana nami njami angifuni ukukhuluma manga njami manje jamani kuzoba umntwana kamngani wakho kanjani linkingi iva mamela angisho yazi khona abantu abanoku-eda amadlebe ba-eda amakhanda ba-eda amadress okay yangithola njami injalo into enjalo kusho ukuthi umngani wakho ufike wena sowushayile wagcwalisa amadoda anzima la ngapha yabo uyagcwalisa uyayizwa le ndaba manje angi-understand uyi-understand uyayazi kodwa yona angiyazi le yakhuluma awuyazi nje kuphela ngitshontshe nomfowethu ngizange ngisitshontshe nje since from then since kuyimi nawe nje ulala nami ngiyi-1 kahle nje ushosho my sister yeah mara wena ekucaleni my sister ungitshelile ukuthi wena nalomjita lo umjita bekakubhayela ama gifts nani usho ukuthi lo mjita lo yipari angakuthengela ama gift kuphela angashayinyana phela lo mjita lo besakalinda ukuthi ungithengele ama gift for ukuthi nje uyangilinda ukuthi na uzovula phambili uzovula wena uzovula bengeke ubani uzovula kahle bongeke awuvulanga shosho my sister angivulanga umuntu angeke akuthengela ama gift kuphela kungukuthi manje angeke uzovula angabhekanga ini ukhona umuntu sengibuza wena mfethu ukhona umuntu ungakuthengela ama gift kungukuthi wena awukazi uvula hey Brian leyo ithuku ngishaya kancane ukuthi vele naye uyazi ukuthi umntwana wakabani sho ukuthi mina ngiede nje amadlebe sho ukuthi ikhanda likababakhe ikhanda likababakhe hayibo my sister ubekathenga ama gift ukuvele yazi into ethengile ne uthenge ngayi-1 uthenge ngayi-1 ama gift wawathola maka nihlangana kanjani kahle makazile makazohlala nomngani wakhe unokuthi umngani wakhe maybe makayathola or maybe ahamba endlini avela asho ukuthini hayi lo mjita lo akekho grand for wena mina ngigrand for wena so wena from then wena wayithatha lapho kusho ukuthi yena wena ubona ukuthi kuuyu umuntu grand for wena my sister phela siphalele uwo kwamele istory sakho usitshele angizange ngathi mina ugrade for mina usho yasho ukuthi yena makablome nama-gents kusho ukuthi uma baye etoilet yena uyasho ukuthi hayi lo mjida akekho grand for wena kusho ukuthi wena ubone yena uyasho yena ukuthini hey wena ungenza islima uyamazi loyo mfana kokuqala umfowethu awukazi ukublome naye but yena lezi zinto akutshela zona wena soyazithatha wena zifakele ekhanda kusho ukuthi mina ngikho grand for wena ugrand for yena wena ugrand for yena ungavela uthemba umuntu nje my sister ucala ukumbona nje angimthembanga vele nke like bekangithengela ama gift for ukuthi like ngimthembe zonke izinto azikhulumayo stuff and then yena makathola ama gift sekasuka ukuthi ni hayi ama gift manje uyathola kuba ngiyamtshela ngithi hayibo umngani wakho owalethile uyangibuza ukuthi niwaletheleni ngiyamtshela ngithi hayibo umngani wakho angimazi utheni hayi ufuna ukuthi like nami ngisijabulise ngidla into ezinhlanje ukuthi wena bomshaya ngale story lesi osikhulumayo manje ukuthi umtshelile untwana because phela le ndaba le mina mangibhekisisa kahle lo mjita lo bekakubhayela izinto ukuthi umthembe right naye wamthemba awumthembile kusho ukuthi mina ngupopayi ke ngidla uspinach mina hey my sister angimthembanga yena awumthembanga angimthembanga wathatha kanjani ama present kungukuthi wena umthembi hayibo
Wathatha kanjani usithatha kanjani izinto wesiphathi impintshi kamuntu yena kawathengi ufela lokho Sho ukuthi mina ngifela lokho Ram bathi awuthengi wena bathi uthenge black kuphela ivar black is beautiful black is beautiful is black ke khala yamanyora kuyalumela mara naye kwamela umjabulise yambona itakthini awu yellow melodala yazini sithanda senhliziyo itakthini lami le yazini hayibo sengitakthini la kumanje senhliziyo yami oh wengane nini mangifikile lapha kwakho ungitshela ukuthi ungilahlela ngempahla zomntana ungitshela ukuthi mina ngi-useless in so like today sengiyitakthini lakho ngilahlela ngempahla zomntana but uthi mina angikwazi ukumthengela umntwana impahla sengilethile besithenga ubabami uthatha imali okay guys mina la kunendaba nokulahleka kancane ne omunye ukhuluma ezinye but then mina guys into engizelela ukuthi silungisele indaba yomntana yabona ngifuna ukunderstand la ukuthi my sister kule ndaba lo sitshela ngayo ukuthi ukulahlela ngempahla zomntana benihlala nonke ecaleni no bengizovakasha for weekend ngilethe umntwana ukuthi azombona and then wamjikisa yena wathi ngize ngiyiwani ngihambisa umntwana ufuna wena akusho ukuthi manje yile file le yokuthini akathembi ukuthi umntana wakhe ngithi ayinjalo mfethu obvious injalo bro ayinjalo njalo ngakho bengifuna yena uyazi ukuthi amaprinya kosi yazo bro mukusho ukuthi wena uyuza umntwana abantu mara uyasho ukuthi umntwana wakho siyenza kanjani myso makuso mfethu na uyazi ukuthi nginokumbhekela mfethu yangithola nanoma bengiloku ngiphika kodwa kuye kwesikhathi ngiyabona incosi yakhulu efana nami yangithola mfethu so nginokumbhekela umama yangithola but starting from now njengoba vela kwazile ukuza nami njengoba ngithama sengifuna ukutshela nabanye abangazi yangithola mfethu abashiya ingane zabo yangithola ukuthi ingane yakho is more fucking important elifeini mfethu because of manje isazofuna isinto isazofuna into eyiningi yangithola mawuyithima yenzela incosi yakho izinto ezigrand ukuze nawe mawuvaya emhlabeni wazi ukuthi incosi yakho igrand wena uyenzela kuphi ngoba uhleli la uhleli nabangani bakho uthenga ibhingi uyazi ukuthi akana pampers lapha ya akana pampers lapha endlini ngikhula ngipampers mina ngikhula ngenapkeni mama amanapkeni ngiwathengile kungani ungawafaka emanzini wasuki manje bro esikhathini samanje usho ukuthi ulegele afaka umntana enamkeni yazi ukuthi ishisa kanjani ngithengile mina akamfake no-waterproof kanti le ndaba ngizothenga ama-pampers njalo my sister iyamshisa lento leyo angeke ngizofaka umntana lento leyani wathengile kodwa manamkeni uwathengile ayithu ukutshelile ukuthi yamshisa angithi mina ngiyayibona la ukutshelile ukuthi yamshisa yini manje useyamthusela umntana abantu ngoba uphuzile mamela mina wena wangihlangisa wena sile wena bhutiza ungamthuseli hayi bro uyenzani ushaya bani unamanga angifaki moya bro kantini umngani wakho ubebideli umngani wakho ya uyamaro kantini manje hawu my sister woza my sister hayi amyekele umntana abantu awondla ingane wena usile hawu uyakwazi kuyondla wena ya mina ezami ingane ngaziwondla qhubeka ke naye ya mara thina into esizele bheka bafo angisho yakwazi kuyondla ingane iwondleke eyiphi ingane akusingane yami ngithi ingane yakho lesikhuluma ngayo yambona uZakumi nangu babakhe akamondle baba kaZakumi mina baba kaZakumi ubaba kaZakumi ubaba kaZakumi hawu mama nangu baba kaZakumi my sister akusuba baba kaZakumi uniko bani igama uniko bani igama no babakhe nangu uniko bani igama uwe mina igama lokuthi Zakumi mina ngihlanye kawo umntana wakho lesikhuluma ngayo hello yabona into enzani manje bro yini manje thusela umntana abantu intombazana lo muntu lo kanje hawu hello Melister sakho hayi miyekele my sister woza ngapha ngizongihlangisa wena ulungisa indaba yenzela umntana wakhe izinto ezi right ngiyamenzela umntana mfethu yezo ngiyamenzela umntana ne manje umenzelani uthenga iblack umenzelani uthenga iblack hawu yaphuza black is beautiful nawe yazi siyavuma black kunini usitshela black is beautiful is black siyakuzwa sinazela indaba yomntwana isho kachepisa akamthengela umntwana cabanga uzomunye istock sweet khonto njalo unangaki kanti lo mntana lo sikhuluma ngayo something una 6 months una 6 months
Manje umntwana 6 months sengicabene. Cabanga uzongitshela ngiyidog sweet nama-chappies. Hayi mangale ndaba mina ngiyabuza umntwana ona 6 months sengicabene. Sesicabene nje kanjalo. Bafethu hayi mana. Anibonise umntwana kamfowethu. Sithi nje imali yokuqala ngamna. Baba kaZakumi awube indoda man baba kaZakumi. Umnika kanjani igama kungasi umntwana wakho? Akusumntwana wami. Manje igama nambambiza ngoZakumi. Babiza bani umama khona? Umntanakhe. Umntanakhe. Umntanami. Nawe wamnika igama lo. Nawe wamnika. Angingamniki igama ngithe ubani mina? Zakumi. Angisho ngizobasho estratini ukuthi uZakumi. uZakumi umntwana 6 months bathi Zakumi. Igama lakhe lamampela, wazi negama lakhe lamampela. Ungitsheli phela wena. Yo. 6 months yonke. Since from there mina nawe sicabana. Uza ngapha. Mfethu since sicabene mina naye. Sure. Uhlala hamba nomfethu. Yangithola mfethu. So ingakho ngaloku ngibhizi nje. Umbone ngikhapha kayi1 eclinic angikhapha eclinic umntana agula wena bowukuphi ubhemi. Bokuphi? Okhatshwa umngani wami. Kunokuthi akhatshwe yimi. Ukhapha umngani wakhe kanti my sister. Yena bekazile uthini ufana ukuthi umntana uyagula yabo ngithi hamba tshela umngani wakho ukuthi umntana uyagula mina angikhona kumface wathini okay ngiyahamba ngiyomtshela wathini hayi makabuya uguy wathini hayi umuntu uthi lo muntu lona mina ngizingeni ngomntwana kusumntana nami lo yabo athini hayi yena uzongikhapha uzongihambisa hayi khona ukushaya amanzi la my sister yena wathola kuphi amandla ukuthi akukhaphe ukuthi umntwana kaJamani angithi uyangifuna uyakufuna nanoma unomntwana usakufuna usangifuna niyafunana manje ufuna ke naye hayibo banthe ngiyafuna angimfuni hamba kanjani nomuntu ongamfuni hayibo bengistressingile ukuthi umntana wami uyagula hawu ngumngani wami banthe ngisikhipha ngomngani wakho cause like bengistressingile ukuthi umntana uyagula ne ngithi manje umntwana brami urekele into ayishoyo ukuthi bekashaya stress yangithola senze ukuthi hambe and nami ngiyamzwisisa ukuthi istress sinokuyenza ukuthi uyenza izinto ezingekho ungangitsheli ngento usho ukuthini masho kanjalo usho ukuthini wena umama uyakutshela ukuthi uyakhuluma ukuthi bekaphethwe stress uhamba kanjani nomngani wami angithi phela manje stress sizokuyenzisa like izinto phela la bafu awuyisho lento ongitshela yona kwamele ngithini mayisister ehlakama phela la udoti lento ongitshela yona ngikubhekile ugelo wakho angakutshela lento okutshela yona imali yawo ungangisondeli khuluma lapho ungangisondeli yini wena ngurechi mina ngurechi wena uJamani wakho awungazi wena uzongithusela Jamani ngangithusela ngamarasta melale baba awuyekela umntana abantu uyekela umntana abantu brami manje ufuna ukuyenzani yini masisister ehlakama hayi baba sicedile ngawo hamba uchubeka uphuza ama-black le sicedile ngawo sicedile my sister sami angisho imali amapampasi uzothatha imali amapampasi ke and into kwamele uyicave uma ukuthi uzothatha imali amapampasi awenza into right for umntwana wakho sizobuya futhi masibuya sokushayela ukuthi wena ushaya into grave namkeni ngakunika namanje uyoswipe ufuna ini tshela mina ngakunika namanje ufuna ini ufuna imali amapampasi ufuna imali ebisi ufuna imali amanapkeni ufunani masika ufuna ini kuphi mina kimi kuphi ubamba ibhanji ngithi kimi mina sibamba ibhanji ungamsondeli umntana abantu kanti yini wena ungamsondeli umntana abantu emshadweni vela ngisho besigcoka amabhanji asikhulumi ngomshado bathi ubamba ibhanji lapha eBay bese ngisho khona ukuthi besiphume emshadweni angisho besigcoka amabhanji okay bheka manje mina into engizokucela yona ngithi into engizokucela yona ukuthi wena yenzele umntwana wakho uyenza into right otherwise sizokushayela sizana emakhateni sikushayela into esemthethweni hayi pampers into yokuthi makaqeda ukaka ulahlele dustbin angeke ngizoloku ngibhizi ngwestana nemali enapkeni mara umntwana wakho akayisoki umama kanti umzalele esikhathini samanje mina ngimnika imali le mali engimnika umuntu lo cabanga ngathi siyadlala lo ayisiyakushiya sibali ayisiyakushiya wena sicedela isikhathi wena hamba nomfethu uyasho okusala sikhulume nawe and kwamele wenze into right yes kodwa yena akhohle ukuthini ayi siphume kuwe my sister cela ubheka ababukeli lapha emakhaya sile kuye my sister ubonile mara esikhona into manje engangiphathi right yabona cause mangifika lapha yena uthi akusumntana wakhe wena nayo ngapha like istory senu besingabalansi kahle but anyways yini enaziyo ethola as long as mina ngifikile ngaya kuye
ngakhuluma naye sezophuma kuye ukuthi yena uyenzani ngiyangithola uright ngalokho hey kahle mina into engifuna ukuthi anakekele umntana otherwise then angazi kuzenzakalani ne anakekele umntwana yini kahle into like ofuna ukuthi siyenze from side lakho engakujabulisa ukuthi yena anakekele umntwana yo but then angisinani nimzulu ukuthi like bekakhuluma kanjani nami bengifuna ukuthi nje mangemaphoyiseni neba ama weakness wami because then ngizohamba thina vele sohamba nawo lathi le yahlupha baba thina sicedile ngantini okay yabo sangitshela my sister but then ngizohamba ngemaphoyiseni if uguy then akazimisela nginakekela umntwana angazi ke cause kuzenzakalani but then izongithatha ama-month but then I will try for umntana mara okay usho wena ukuthi vele umntanakhe 100% sure 100% sure angaze ngalela nomngane wakhe ne mara izenzo zenu ziyangisolisa but anyways my sister before ngizohamba ngicela wena utshele mina ukuthi ispan sethu sikuphathe kanjani but then nizamile angazi nje ukuthi like because kuwes angazi kuzenzakalani but then ngirelieved ukuthi like ngizwile ukuthi like inhlizweni yakhe kuyenzakalani like ngiya understand mhlawumbe like ucabanga ukuthi like ngileli nomngane wakhe but then mntana ngizomnakekela mina ngizomnakekela ne nathi sokuyenzela into right ukuthi yena azayenza into right yangithola ngiyabonga isikhathi sakho my sister nokuthi ube brave usipalele showini ungamela lapha sisazokhuluma mangiceda la yabona bafethu ngibonile bafethu uJaman simlandile ulibashama black labantu laba mina angisazi ukuthi ubani okhuluma iqiniso ubani ngakhuluma iqiniso that's why manje sengicine ngithi ngivale mara sisazoyichubekisa bafethu sisazoyichubekisa udekeli uma ukuthi umntwana okamjita uJaman sizomsiza udekeli and izinto zizomvala grand before ngizovaya please don't forget to like share and subscribe on the channel bafethu Stretch Nation TV thank you yabo